kata Imam Al-Ghazali, wa ghinaka qabla fakrika. Watai kaya ingat kegatian. Watai kegatian ingat kita yang udip nak kaya. Karena fenomena kehidupan selalu berputar. Ibarat punti Honda, kadang-kadang dia tuh, kadang-kadang hiup, kadang-kadang tenang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang kaya, kadang-kadang sakit. Ladumkan gatian, memang syarat gatian tebak deo. Katanya Mbak Allah, wahai Allah, pakan lelong gatian, gitu oleh Allah, kamu pegatian kah? Memang syarat gatian tebak kah? Kata bayang hana kaya abut dan kiban cara aku pekaya urung bangai leu gatin bro akai le maka ya Allah pakam meno ka umat